ni match yo kureba. Leeds United yo gutsinda Wolves igahita ikonfirma ko itazamanuka ko itsinze urumva ifite amanota aferi ikomeye cyane. Yatsinze Man U ishyiramo amanota 6 kuri relegation zone, iramutse yongeye gatsinda Wolves kuko Wolves yizamanuka ni ikibazo cy'igihe. Wolves nta kintu yakora ngo ikuremo ari amanota yose, ikuremo n'abantu bayiri imbere. Wolves icyabakinyi basigaye bari gukina no kwigurisha. Leeds yamutse yongeye gatsinda nimugoroba yahita ishyiramo amanota 2 kuri relegation zone kuko hagati ya za Nottingham na za Tottenham ntihabura itaka manuka ko itsinze urumva ifite amanota aferi ikomeye cyane. Yatsinze Man U ishyiramo amanota 6 kuri relegation zone, iramutse yongeye gatsinda Wolves kuko Wolves yizamanuka ni ikibazo cy'igihe. Wolves nta kintu yakora ngo ikuremo ari amanota yose, ikuremo n'abantu bayiri imbere. Wolves icyabakinyi basigaye bari gukina no kwigurisha. Leeds yamutse yongeye gatsinda nimugoroba yahita ishyiramo amanota 2 kuri relegation zone kuko hagati ya za Nottingham na za Tottenham ntihabura itakaza cyane ko nka Nottingham yakiye umukino wayigeje muri kimwe cya kabiri cya Europa League ejo bundi kuwa kane. Leeds irasabwa gutsinda. Newcastle imeze bite? Newcastle irakina na Bournemouth. Ni match ikomeye cyane. Bano mavuye gutsindwa tariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere, itsindwa na Arsenal. Kuva ubwo nguko imaze imikino 12 yikurikiranya mu Bwongereza idatsindwa. Barimo kumusaba ariko ati byibura dusiga i Burayi uko n'umwana agomba gutaha mu rugo kuko Ernesto Valverde yarasezeye, agomba kuzasubira gutoza Athletic Club de Bilbao iwabo. Valverde asa nkaho yamaze kumanika amaboko. Andoni Irayora ni match ya Newcastle ni match ikomeye cyane. ubona Andoni Irayora nk'ikipe y'aba babasket ifasha kongera kugarura ubuzima. Numwe mu bagabo ikipe ya Bournemouth yari yasenyutse, yaguzwemo abakinnyi benshi cyane, ariko uburyo yongeye kuyubaka, uburyo twabonye abana ba Junior Group, Alex Scott uburyo abaye mu mediateur mwiza cyane. Hera kuri aba bakinnyi barindwi bayivuyemo, hera ku murongo w'inyuma wose. Yes, ku murongo w'inyuma Dini Hussein ndetse na Ilia Zabarini, mwizamu Kepa Arrizabalaga. Bimeze bite Milos Kerkez ibumoso, jya mbere gato cyane Antoine Semenyo bimeze bite? Antoine Selom Semenyo. Bimeze bite Dango Ouattara kandi ubwo bari aba grand joueur abona abatitireri bose. Abona abakibose banzaga mu kibuga bagiye. Nkuko Samira bivuze barindwi mu babanzaga mu kibuga. Baragiye ariko twabonye yongera gufata Marco Senesi amugira inyenyeri ubu Liverpool iramushaka yo na Tottenham Hotspur. Twabonye uburyo ba Junior Group, Alex Scott. Eri Junior Group ntabwo ari bukinemo imyaka ibiri. Biragoye nayo n'umwe mu basore bari bugende. Eri Junior Group n'umwe mu bakinnyi nono. Match 12 adatsindwa rero witwa Andoni Irayora. Niyi rwose ndabona anganya 7. Niyi ndabona ari buyongere ku zindi. Newcastle United nubwo iri ku mwanya wa 10 iracyashoboka kuri sport yo ku mugabane w'Uburayi kuko kuva ku mwanya wa 6 kugera ku mwanya wa 11 mu Bwongereza harimo difference y'amanota 6. Harimo difference y'amanota 6 bivuze ngo uwatsinda wese yagira icyo yunguka. Newcastle United no mwaka yaragerageje muri Champions League igera muri kimwe cy'umunane kirangiza, byari byiza kuri yo kongera kugaruka ku mugabane w'Uburayi. Yagirwa munsi y'urugo mu mashanwa y'imbere mu gihugu na Man City ikuramo, yaba muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cya Carabao Cup, yaba muri kimwe cya kane kirangiza cya FA Cup pose yagiye ivanwamo na Man City. Nekereza ko Newcastle ikwiriye gushyira ibirenge ku butaka igatangira gutekereza gushaka umwanya wo ku mugabane w'Uburayi kuko na Eddie Howe umwanya we watangiye gutekerezwaho. Bavuga ko Jose Mourinho ashobora kuza kuyitoza mu gihe yaba yemeye kugaruka muri Premier League umwaka utaha. AFC Bournemouth ibyo barimo baramusaba yanabikora kubera ko iyi match bayitsinze bagira amanota 48. 48 rero ni kwa Chelsea ni umwanya wa 6 kandi Chelsea akina na Man United. Bivuze ngo ntabwo ari match wavuga ngo irapfa gutsinda mu buryo bworoshye. Turebye na parikuru imaze iminsi igira nuko yitwaye mu mikino itandukanye ikomeye Chelsea yagiye itega amaboko bagakubita. Bivuze ngo ni Bournemouth bizi neza ko iramutse nk'ubu ngo itsinze kuri tebiriho equipe nubwo ari ya 11 ifite 45 itsinze yagira 48 ashobora kuba yigeza ku mwanya wa 6 cyangwa wa 7 bigiye izindi zaba zatakaje. Yes, ubwo rero birumvikana iyo ni match twavugaga. Hanyuma twinjire rero ku muri match nyirizina y'uyu munsi, match Tottenham. Tubanze tuganire kuri Tottenham gatoya. Tottenham Hotspur yabonye umutoza mushya Deserbi ariko nawe yacitse intege, aprometa abantu rwose. Deserbi menya yarafasha akazi atarabanje kwanaliza ikipe. Yabonaga twese iyo turebera inyuma abakinnyi tuba tubona amazina akomeye kuko iyo turebye
nka Cristiano Ronaldo nubwo yavunitse, ukareba na Mickey Van de Ven, ukareba Pedro Porro kinya kuri kabiri, ukareba bano ba Destiny Udoji, ukareba Mediane irimo ba Yves Bissouma, irimo ba Parinya, ba Rodrigo Bentancur, ukareba ba Kasar, Papi Matari Sar, ukareba attack irimo ba Richarlison n'abandi. Uravuga ati ikipe washyira ku murongo ukumva ibyo abakinnyi bifuza gukina, ukagendera mu mitekerereze yabo, ukaba watsinda. Ariko akimara gutsindwa na Sunderland, Desire yaravuze ati ino ekipe abakinnyi barihebye, bakeneye umuntu ubaganiriza, utababwira nabi, ubibutsa ko bakomeye, agahera hasi nk'ubwira abana ba Gardienne. Aravuze ati byibura dutsinze match imwe twayuriraho, tukaba twakomeza, tukaba twagaruka, tukagoma mu cyiciro cya mbere. Batsinzwe na Sunderland. Sunderland ni ekipe y'inkubaganyi ikomeye muri no mwaka, kako na ekipe yazamutse mu cyiciro cya mbere, zamukana kimwe kitishyurwa, kimwe ariko no gutera mu izamu Tottenham byayinaniye, gwerekanya shwi baranda ariko romwani ba Jafisa y'umuntu ukareba nta kintu kirimo. Nekereza ko Desire ino match nawe abizi neza ko aramutse ayitsinze yaba ari ikiraro cyiza cyane cyo kuba cyamufasha gutegura indi mikino, kuko ikipe bagiye gukina ni ekipe nayo ikomeye. Brighton ntabwo ari ekipe n'importe qui yanahozemo, ni ikipe yahozemo. Ari ikintu kimwe Roberto De Zerbi yakoze nacyo gikenewe cyane muri iyi minsi basigaje, kuko Samira bivuze neza. Iyo urebye abakinnyi ba Tottenham Hotspur, buri wese w'umutoza yashoboraga gutekereza ko ako kazi yakakira, dore ko karimo n'amafaranga meza. Ari niyo mpamvu Roberto De Zerbi yanasinye amasezerano n'igihe kirekire. Hari ibintu bibiri byabaye cyangwa se bihari ubona umutoza Roberto De Zerbi yatangaje bishobora kukwereka ko nawe afite impungenge ku kazi ke cyangwa se kuri Tottenham ko yanamanuka. Yafashe abakinnyi abajyana hariya mu mujyi London muri resitora yitwa Bacanaria, ubwo shaka ari nk'iy'Abataliyani. Arangije arabicaza arabwira ati impamvu mbazanya aha, icyo mbona gikenewe aka kanya si uko muri systeme babwira ngo murakinuka, si ukubigisha uko mukina, kuko mwebwe muri mwe harimo n'abatwaye igikombe cy'isi. Yarabasohokanye nyine nabanza sinavuye ngo nukubafata nk'abana bo muri Gardienne, yabajyanye Bacanaria restaurant, yavuye ngo nukubafata nk'abana. Arabwira ati muri mwe ba Cristiano Ronaldo batwaye igikombe cy'isi, yego hano harimo abakinnyi b'amazina bifuzwaga n'ama ekipe Tottenham yaguze amafaranga menshi. Ntabwo mbibutsa uko mugomba gukina, simbibutsa ko muri abakinnyi beza, mukeneye ubumwe, mukeneye urukundo hagati yanyu. Nyine narafata Tottenham narabarebaga mutsinzwe nka match nkabona ntacyo bivuze kuri mwebwe, atariko ndashaka yuko mwongera guhuza ubumwe n'urukundo. Ariko arangije ari muri press conference ashyiramo akandi kantu kateye ubwoba abantu, ngo kugira ngo agume muri Tottenham Hotspur zise zirangiye ngo bizaterwa n'umubano we na board uko uzaba uhagaze. Wumvisha ku kantu ni nko kuvuga arashaka gufata umweyo umwe wa wundi w'igiti, umwe ukubura ibintu byinshi cyarimwe, ko bahise banasora ngo urutonde rw'abakinnyi 11 yazubakiraho mu gihe n'ikipe yaba yamanutse. Bivuga ngo uko yabana n'abayobozi, wenda ekipe yagumye mu cyiciro cya mbere cyangwa se yamanutse, yego bizaterwa nuko nzaba mbanye n'abayobozi. Ngo nta kibazo, yabanje kubatega iminsi aravuga ati mubanze mugume mu cyiciro cya mbere tubone gusinyana. Baramubwira toya ngwino. Nuvuga ngo De Zerbi yemeye guhara byose kugira ngo agaragaza ubukaka n'umushongore bwe. Ari yavuze ngo yemeye ko yanamanuka mu cyiciro cya kabiri cyane, ariko aravuga ngo nimanuka ngomba kumanuka ndi umuntu ugaruka. Niko yemeze buryo nzaba nihuta cyane. Yabasukanye muri resitora birakomeye cyane kugira bategura imace ku Bacanaria. Arababwira ati umwe kuri umwe mwicare murebana, mwicare murebana one on one. Nanjye ndagira uburyo mpitamo umukinnyi tuba turebana, dufate icyo kurya ariko turaganirira aha. Cyari isaha y'imyitozo, umva uburyo abatoza baremereye, yari isaha y'imyitozo. Abati imyitozo turayikorera Bacanaria, bajya gusangira restaurant turasangira imyitozo iri psychologique cyane. Ejo ndi yatura bigarutse aravuga ati yabikipe imanuka nitwara igikombe mental ubu ngubu ni haje. Oya turi muri psychological battle, uko nka Brighton bagiye gukina ne ekipe ugiye kureba kuri table nayo iri ku mwanya wa 9, kandi nyirayo ni nawe nyiri era ekipe yitwa NAYO Saint-Gilloise. Iyi ekipe ni itarabasha gusunika ngigere ku mugabane w'Uburayi, kandi ne ekipe ikunda kubifitemo abakinnyi b'amazina bakomeye cyane ko n'aya makipe yandiye arayigaburira yo kureka De Zerbi bakagenda. De Zerbi bagenda babaye nk'abasubira inyuma, ariko imaze iminsi nayo yahagaze neza, kuko buriya uruzera
match yari yamaze iminsi yitwara nabi ariko match 3 ziheruka hariyo yatsinze Sunderland wayo atsinda Liverpool 2-1 atsinda Burnley 2-0 ivuga ngo match 3 ziheruka ku ikipe ya Brighton zose yarazitsinze harimo match bavuga ko ikomeye ya Liverpool ndetse no gusanga Sunderland wayo ukayitsindirayo ugiye kureba imikino 3 iruka kubahuza Tottenham yanganyijemo rimwe izindi 2 yazitsindwa ko Brighton yabatsinze 3-2 match yeruka yo muri 24 tariki 6 z'ukwezi kwa 10 Brighton batsinda 4-1 basanze ku kibuga cyabo bw'iheruka byari ku itariki 25 z'ukwa 5 25 Brighton match ibanza bangije 2-2 Tottenham yaberuka gutsinda Brighton 2-1 muri 2024 ku itariki 10 z'ukwezi kwa 2 ariko mbere yaho nabwo Brighton yabanazemo 2 ni ikipe bashobora gusa ni match igaragara kibamo ibitego byinshi na makipe yo mafunguro kugira ngo uburyo Fabian Ruzera wa Brighton iyi match nayo yifata nkiyo kubonamo amanota arakurikizaho ikipe ya Chelsea ayakira anasure Newcastle agomba go ariko afite fixtures igoye afite fixtures igoye cyane match of the day match y'umunsi Chelsea Manchester United ni bato ya Big Four ni bato nene mukino w'amateka abantu batrolinga Chelsea gusa icyo mbona aya postinga Rosenio abantu bamubona yagira muri Syria nako nanjye mubonye babona ari seri kuntu aba yambaye agashati keza asa neza n'uturinete ubona ari umujistoma ariko ibyo akora mu kibuga nta hantu bihuriye ni amakipe abiri navuga ngo yose ararwaye ni amakipe arwaye pe ni amakipe yombi arwaye ni inshuro 199 agiye guhura ano ma ekipe ikipe ya Chelsea yatsinze 56 hanyuma ekipe ya Man United itsinda 41 banganya inshuro 61 muri Premier League ni inshuro 61 bagiye guhura ekipe ya Chelsea yatsinze 18 Man United itsinda 17 banganya 25 niyo makipe amaze kunganya inshuro nyinshi muri Premier League kunganya hagati yayo hanyuma ugiye kureba ekipe ya Chelsea yatsindiwe OT mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 20 ibitego 2-1 ariko Chelsea imaze gutsinda imikino 2 iheruka muri 3 iheruka kwakira mu rugo harimo na wa mukino yakoze comeback y'ibitego 4-3 ku munota wa nyuma mu kwezi kwa 4 muri 12 iheruka mu rugo se Chelsea ikina na Man U kwitsinzwe mu umwe wonyine yatsinze 6 inganya 5 mu rugo Chelsea iri mu rugo kuri Man U ni spaghetti ku mugani nibyo umukino umwe mu mikino 12 ya shampiyona Man United itsindiye kwa Chelsea inshuro imwe rukumbi inshuro imwe rudori noneho ikintu gikomeye kuva 2020-2021 nta kipe hagati ya Chelsea na Man U zihurira atsinda indi home and away iyi imwe itsinzare indi ni returu cyabakanganye cyane Reece James ntabwo hari Trevor Chalobah na Levi Colwill abashidikanywaho harimo Jamie Gittens hamstring na Philippe Jogansen ufite growing injury hanyuma Enzo Fernandez yagarutse nyuma y'imikino 2 bihano bitewe n'ibyo yatangaje bari muri international break avuga ngo Madrid ni umujyi mwiza ngo avuga ku bakinnyi beza akavuga ba Madrid n'ibiki byose United nkuko twabigarutseho ifite icyo bita kiri kuri Chelsea Begdad Egbari yaganiriye n'itangazamakuru ari muri Amerika bamubaza cyane kuri ikipe ya Chelsea ndetse na situation ari murabyuka ko ari ni letter ifunguye abakunzi ba Chelsea supporters bandikiye ubuyobozi bababwira yuko itikiri hejuru kujya kuri stade kandi ntacyo bajya kureba bababwira yuko bo bubakiye ekipe kushaka inyungu zako kanya zitarebana n'ikibuga bababwira yuko ekipe ihora ihindagurika mu bigendanye n'abatoza cyane cyane mu buryo yubaka no mu kibuga basa nk'ababirambiwe cyangwa se n'abafana ba Liverpool binubiye ibintu twitiki barabati no urumva bari guhuriza kuba ngo niba muri kongeza zitari gutsinda bizebuka ko amafaranga urakoze cyane Begdad Egbari nawe yaganiye n'itangazamakuru akantu yacometsemo ari nako gakenewe cyane yagarutse ku kuba nabo bifuza kubaka ekipe itwara ibikombe cyane cyane kongeramo abakinnyi bakuru bafite experience kimwe Enzo Maresca yavugaga none nawe yaragishimangiye ko anamoje ati se ko yerukanye Enzo Maresca binavuga ko irukanwa rya Enzo Maresca ryateje ikibazo ari nayo mpamvu abakinnyi bamwe bagiye banagaragaza ko batishimiye umwanzuro mwafashe bati kwirukana Enzo Maresca sicyo twifuzaga byagendeye kuri negative impact kuri sezo twabonaga bitangiye kugaragaza atari ko natwe turabizi ko icyo tugiye kurwana nacyo hasigaye FA Cup turi muri semi final match 6 kugira ngo tureko twazakina Champions League ati kandi twijeje abafana ko tuzagira byinshi duhindura kandi sezo yacu ishobora kutayimfabusa
ariko turabizeza ko umwaka utaha tuzubaka ekipe Yabikomeye. yatwara igikombe cyangwa se abafana bifuza. hanyuma ubwo tugiye ku ikipe ya Manchester United nk'uko twabigarutseho dutangira, Manchester United yabonye ikarita y'umutuku ya Harry Maguire na Lisandro Martinez yose kuyibona kuri Leeds United. Harry Maguire ngo yegereye umusifuzi amubwira amagambo atari meza arimo n'ibitutsi, bityo byagiye muri raporo akanama ka FA ubwo yagomba gusiba umukino umwe yanasibye kuri match ya Leeds, banamwongereho undi mukino kubera ayo magambo yavuze abwira umusifuzi atishimira icyemezo cy'umusifuzi. Bivuze ngo Harry Maguire na Lisandro Martinez ubusanzwe niyo yari defense ibanzamo, baraza basanga Matis de Ligt wavunitse. Reniero wakinnye kuri match ya Leeds United batekerezaga ko ari we waza gufatanya n'uyu mwana wavuye muri Arsenal witwa Eden Heaven, nawe kuri liste ya nyuma igenda yaje kuvunika birangira avuyemo, biranasanga na Patrick Dorgu umaze igihe kinini yaravunitse. Bivuze ngo no man ifite n'ibibazo buriya Kobe Meno nawe yagarutse nibwo yagarutse. uwo bita Manuel Ugarte ari kumwe na Casemiro ntabwo manu yatsinda. Mediane Leeds yayicagamo nk'iri guca mu mazi. Bivuze ngo Manchester United munyamureka amakipe abazi ibyo akora. Ikipe yarekuye Manuel Ugarte Paris Saint-Germain barahagaragaga gasigara. Ubundi kugira ngo byumve neza, nta mukinnyi Luis Enrique yakojejemo umwe yo kugira ngo byumve neza, nta mukinnyi Luis Enrique yakojejemo umwe yo muri Paris wigeze aperforminga neza aho yagiye cyane. Yaraje aravuga ati n'abakinnyi bihishaga. Niyo mediateur wa mbere Pasquale nabonye aramunyahirwe ni yaribuze kuri match ya Leeds United bigeraho Casemiro yakoze akazi yirukanka n'imbaraga ze nkeya kugenda biramunanira, arashira nawe arashirira. Manuel Ugarte nta passe yatanga. Iyo Bruno Fernandes yafataga umupira yashaka umuntu awuha akamubura agasanga Manuel Ugarte byagezeho Bruno akawumuha. Byagezeho Bruno akina nk'ukina resi umva kuri imeze bati no gukoraho rimwe gusa. Umupira wambaye natekereza ari bushyire. Byagezeho Bruno we batangiye muri build up, umupira ukijya kuva kuri Seni Lamens, Bruno aza kuwakirira mu mirongo y'abakaseri. Uzi icyo yashakaga kugira ngo yorohereze Casemiro, kuko yabonye ko azamukana umupira akanagaruka kudefanda akageza gutwara imipira, byatumaga Manchester United yatakira kure Leeds United cyane pe, ku buryo iza ry'uwitwa Kobe Meno ryaba igisubizo wenda bagashaka uburyo defense bare buryo bayidoda cyane. Liste yagiye rero bafite abanyezamu Ritai Bayindi na Seni Lamens yewe na Dermot Mi yewe na Tom Heaton, bamyugariro ni Nusail Maziraoui, Teloni Malacia, Luke Shaw, Eden Heaven na Diego Dalot. Bamyugariro murimo murabumva, Nusail Maziraoui, Teloni Malacia, Luke Shaw, Eden Heaven na Diego Dalot. Ubwo ndasoje bamyugariro ndeka nsubiremo, Nusail Maziraoui, Teloni Malacia, Luke Shaw, Eden Heaven na Diego Dalot. Ubwo ndasoje bamyugariro ba Manchester. Akure mwizamu ni Seni Lamens, defense yubakiriye kuri Luke Shaw n'umwana Eden Heaven, kuri kabiri atereke Diego Dalot Maziraoui wajye gatatu. Nibyo n'ubundi nabo yahindura Eden Heaven na Luke Shaw muti wa defense, Maziraoui kuri gatatu, Diego Dalot kuri kabiri. Nuko imeze nta bundi buryo. Mason Mount hagati mu kibuga, Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Kobe Meno na Teloni Fletcher. Kobe yaba mwize atamwize yakinane na Casemiro na Bruno, iyo mediane niyo dukeneye. Abarutayizamu ni Matheus Cunha, Joshua Zirkize, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko na Shea Lasse. Sesko aratakagaragirwe na Matheus Cunha na Bryan Mbeumo, Amad araza asimbuye. Ngabo niko umutarama byanzuye. Manchester United kandi ugiye kureba umwana w'imyaka 19 Eden Heaven ubwo niwe hari kuyobora abandi. Niko bimeze. Ni ibyirebye bihari kuri Manchester. Na amakipe birarwaye kandi afite azi neza ko no mukino ufite byinshi bisobanuye kubijyanye na top 4. Nubwo Manchester United twavuga ngo wenda ngo ifite intambwe yateye ko ufite 55,
mu gihe Chelsea ifite 48 iramutse itsinze yagira 5-1 ariko Manchester United ntiyicare ngo irambye kuko Aston Villa nayo ifite 5-5 iramutse itsinze yagira 5-8 ikayicaho ari nako ikipe yitwa Liverpool izigamye ibitego 10 ifite 5-2 iramutse itsinze nk'ibitego 3 Manchester yatsinzwe nabwo yayicaho kuko Liverpool ifite 5-2 ahita igira 5-5 bivuze ngo birashoboka ko match ya Chelsea Liverpool itsinze na Aston Villa igatsinda Mani igatsindwa yahita igaruka ku mwanya wa gatanu. Aston Villa izakina na Sunderland cyane. Aston Villa ishobora gutsinda Sunderland yego iri mu rugo ya 55 yego ijya 58 aho 58 nako Liverpool nitsinda cy'ibitego 2 niyo yatsinda 2 Man United igatsindwa kimwe ahita itakaza umwanya wa gatatu ikisanga kwa gatanu Chelsea nayo yayitsinze yabigabanyije ikinyanya yabigize 5-1 kandi ubwo ngubwo hari n'iza Brentford nazo zaba zagize 50 bivuze ngo baba batangiye kwinjira hahandi urutonde rwongera kuba tight match no gupfa no gukira. Manchester United nikora nabi byibura nibishaka kuguma murenye inganye nikora nabi inganye ariko nitsindirwa kwa Chelsea Liverpool igatsinda na Aston Villa igatsinda irisanga ku mwanya wa gatanu. So yo niwo mwanya tubonye kuganira kuri match zo ku munsi w'ejo Aston Villa na Sunderland, Everton na Liverpool Merseyside derby. Match ikomeye cyane yo kureba. Uwo bita match ikomeye. David Moyes yahinduye ibintu. David Moyes yahinduye ibintu ubona ko yubatse ikipe ya Everton yongeye kwerekana yuko nayo ifite abakinnyi beza icyaburaga ari uko umutoza yaba mwiza ubundi ibintu bikaryoha. Rero iyo urebye ku ikipe ya Everton igiye gukina n'ikipe ya Liverpool ikintu abantu bamenya inkuru yabanje kuvugwa nuko sporting director wayo byari byavuzwe ko ashaka no kuba yayivamo akajya mu ikipe yari Hilal muri Saudi Arabia yitwa Richard Hughes, ariko amakuru meza nuko byamaze kuba confirmed ari mu ikipe ya Liverpool, ndetse yanatangaje amagambo meza ko abakinnyi nubwo baguze benshi ndetse bikabatwara amafaranga menshi Liverpool abakunzi bayo muri sama ngo barabongereramo 3 cyangwa 4 bakeneye defense rwose. Icyo cyo cyaratangajwe bakeneye kugura defense ahubwo ngendi nabonye ndaende n'umuntu ukenga nagura n'umunyezamu bona barakoze ikosa ryo kuzama Maridashivili ahubwo iyo baho umwanya no mwana ko Emile Kera arushama Maridashivili no kumenyera ugiye kureba igihe Alisson Becker yagendaga mu myaka yo hambere ko Emile Kera akamusigariraho urebye n'ibyo Maridashivili yasigariyeho Alisson Becker. Alisson uziko mu mikino 15 wamaze gutsindwa muri no sezo 13 bayitsinzwe bafitemo umunyezamu Maridashivili ari uri mu izamu. Ni equipe navuga ngo uyu Maridashivili chamuzama rakonte ejo Madrid yigira umunyezamu yari Maridashivili batwawe na performance ze muri Valence, ariko yari equipe n'ubundi rwana no kumanuka, ariko kwa kundi umuzamu nyine ashaka gukora performance muri equipe rwana no kumanuka kavangwa araremereye, ariko twese twese tubibona ko ari umuzamu uri hasi. None abantu kavuga bati ni ugumana Alisson Becker na ugenda agaragaza ko agenda amanuka sibyo ko imyaka ari myinshi ariko nagenda ubona performance zitakiri za zindi Liverpool ishobora kuzabisufura. Niyo mpamvu ari igitekerezo kimeze gutya, niyo mpamvu abanyeza Juve ziri gushaka Alisson Becker bashaka kwisubira ku mwanzuro Alisson Becker bakamureka akagenda Maridashivili bakamushakira umubanziriza bajya bahanganira umwanya byibuze zamurika rifite security kandi kubazamu bigiye kirekire. Ku ikipe ya Everton rero umutoza David Moyes icyo akoze equipe yayihaye uburinganire afite 11 beza yagize arataratoranya aravuga ati Jacob Brie yari umudefenseur muri Rio wakenaga muri Axe, ariko kubera ko Sam Skorman akuze ndetse atanaduye ibyo twifuza amuzana kuri kabiri Jacob Brie. Uribuka Sam Skorman muri ya equipe irimo ba Phil Jagerika Everton rega ba Phil Jagerika yabarayitoni Benze iyo niyo fadi yagendeye haratuyo byanga azana umuntu irimo banuza ba mutaramo babo bita ba Morgan Schneiderlin abo bataramu bitwa Kevin Miraras wongereho rusatsi Marwan Fellaini basimifi meze bite dari ibintu bikomeye. Jacob Brie kabiri gatatu Mikorenko, Brentwaite na Tarkovsky, James Gana na Idrissa Gana imbere yabo Kenan Duzbal, Irimane Ndiaye imeze neza, Dwight McNeil na Beto. Sibyo ko nta muntu ugigira inama bakire. Chelsea yarekuye Kenan Duzbal hal ijya gutira Facundo Buena none arane witutinyira bro kweli amufana mwumva neza Kenan Duzbal no Buena no tujya kumengeka ku 10 ari winga utaye playmaker urekuye Kenan Duzbal bonne nuit Kenan Duzbal none iri atake yabo agahungu kitwa James Garner karagiye gakira mediane kayigira Idrissa Ganage abakura y'imipira kayijyana imbere gusa
kongeho no Kenan Drosbari hari na Iliman Ndiaye bavunikiye Jack Grealish ariko nta kibazo bafite. Oya nta kibazo na kimwe bafite. Umutoza Moise yamugarutse ameze neza ku murongo. Ono rutayizamu ntago beta ari we wenyine n'ababari baraza bagashyira Nobody yarinjiraga ahindura ibintu. Everton na Michael Liverpool Keane ni ari match kuri ikomeye. bench banatani pate ikipe imeze neza. Rero ikipe ya Liverpool Nesrot nawe ari kurwana no kugira ngo arebe ko azarangiriza mu myanya 5 ya mbere. Bavuze ko natayirangirizamo bazamwiruka. Byo aragenda ni nacyo kintu naringiye kuvuga ko FSG bavuze yuko nta gahunda yo kurekura umutoza afite ariko atarangirije muri 5 byo barashaka undi mutoza. Amakuru ari rero Riyo Ngumo amahirwe menshi araza kumubanzamo kuko ubushize reba reka ngurugero statistique yababaje abakunzi ba Liverpool. Match y'ubushize bakina na Paris. Fatu witwa Cody Gakpo, ufate Florian Wirtz, ufate ataravunika uyu Mutaramu Ugo Ekitike na Alexander Isaac. Bose hamwe bateye amashoti aganizamu 3 yonyine. 3. Uyu mwana wenyine witwa Riyo Ngumo mu minota mike yasimbuye yateye 4. Wumvisha agahenda uburyo kica umufana. Ni nacyo kina Nesrot bavuga ni byiza urarwana no kugenda ushaka uburinganire kuri ekipe imvune twarazibonye defense ifite ikibazo ariko ikibazo cyonyine namushinja ntago umenye umukinnyi wawe mwiza mu gihe cyanyacyo ngo umenye uburyo mubyaza umusaruro. Riyo Ngumo yajya kwereka ko arangiza match nyinshi yafasha Liverpool muri iki gihe ariko ntumwizere uguma kuri ba Cody Gakpo bigaragara ko bigoye. Arega abana ikintu baba bashaka ni igihe no kuri wadinga ibikorwa byiza yakoze. Niba umwana yinjiye mu kibuga asimbuye akaguha amanota uba ugomba kongera ukamwongera indi minota nicyo gituma abo umukinnyi ukomeye. Uyu Renat Kariri wo muri Bayern yagiyemo asimbuye akajya atanga amanota. Izi saha niwo bita super sub remplacement ya mbere kompana ashaka gutekereza igihe ashaka guhindura umukino ni Renat Kariri. Byanamaye kubona ko la public equipe nationale y'Abadage niko bigenda. Umwana utari wadinze ibikorwa yakoze arapfa agasubira hasi akiyeba. Niko bigenda. Kandi Everton equipe ishaka nayo sport yo ku mugabane Burayi muri ya mabare twahoze tubara ya Manchester United. Iyi Everton ifite amanota 40 ifite amanota 47 itsinze yagira 50 nayo iraho hafi irimo irabindikira iri kuvuga ati uko byagenda kose tushobora gusaka icyo twabona ku mugabane Burayi. Niyo yagaruka muri Europa League ntacyo bitwaye ko twamenyeza Everton zakinaga muri Europa League. Ntabwo Everton kandi urebye sezo nk'eshatu ziheruka yabaga ari ekipe igarukira ku mwamba. Hari nk'umunsi yatsinzwe ku munsi wa nyuma igira amahirwe na Leicester iratsindwa. Icyo gihe Leicester imanuka mu cyiciro cya kabiri na Everton yatsinzwe. Yari igiye hari yabuze gato kandi muri Everton na Arsenal nizo kipe zonyine zo muri Premier League zitaramanuka mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma ejo nibwo tuzamenya icyo igikombe cya shampiyona kivuze mu gihugu cy'Ubwongereza kubera ko ikipe ya Man City zakina n'ikipe ya Arsenal ni match yo kwihurira. Iyo uri umugabo ukubita umuhanganye cyane ni nk'ari finali bazanye igikombe ngo bagikinire. Arsenal niyo yakizanye ku meza reka ibi feeling. Arsenal gutsindwa na Bournemouth yazanye igikombe ngo ndakigaruye muze tugikinire. Arsenal igiye ukina n'ikipe ya Man City mbishyize mu mibare izi saha Arsenal irusha Man City amanota 6 ariko Man City ifite umukino w'ikirarane. Bivuze ngo Arsenal igiye ukina na Man City iramutse itsinze Arsenal hasigaramo amanota 3 Man City ibitse ikirarane cya Crystal Palace. Bivuze ngo izatsinda ikirarane igahita ifata umwanya wa mbere mu buryo budasubirwaho. Ijyari ku bijyanye n'abakinnyi badahari n'amakuru avugwa muri ekipe nepo yakomeza. Ku ikipe ya Arsenal amakuru ari nuko n'ubundi kuri ekipe yagiye ikoreshwa cyane cyane kuri match ya Sporting. Umukinnyi ushaka kugaruka ni Juliet Imbere uyu musore ukina iburyo kuri kabiri arabafasha cyane niwe mukinnyi ushobora kuba yagaruka. Abandi bo baracyari mu mvune kuko umutoza confirmed yatubwiye ko Bukayo Saka adahari. Cyari icyifuzo cy'abakunzi ba Arsenal kugira ngo barebe ko uru ruhande Banoni Madueke basigaranye batari kubyaza umusaruro na ba Max Doma nabe yabafasha ariko Banoni Madueke indi nkuru ntabwo imvune yikomeye cyane ariko Bukayo naho hari Martin Ode ntaho hari Mikel Merino aracyari hanze bivuga ngo umukinnyi uri bugaruke ni Juliet Imbere. Kurane rwa Man City nkuru nziza nuko Nico Reilly murabyibuka ko ubushize yavuyemo bagize ngo yagize ikibazo cy'imvune arahari nta kibazo na kimwe. Ariko nabanye Ruben Diaz ashobora kuba adahari. Ruben Diaz we ntawe ugihari. Ubu nuvuga ku bakinnyi bakoreshejwe ubushize n'ubundi wagarutse nako Nico Reilly ni wari wagizemo akabazo ariko Ruben Diaz na n'uyu mu defenseur Vardion ntabahari. Nabonye ariko barataka Kovacic yatangiye gukina. Mateo Kovacic umutoza yavuze yuko yatangiye gukorera hafi y'ikibuga aho bakorera. Oya na match
ahubwo nabonye ku ntebe y'abasimbura no mu batoya yarakinnye bategereje ubundi nko mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri muratangira kubona muri liste niyo yamuzana n'umusimbura witwa Pep Guardiola Mateo Kovacic aramuzana liste amaze iminsi ari kuzamo ahubwo igisigaye ni ukumuha iminota imujyana mu kibuga ni match navuga ngo match ikomeye kuko ubushize unumva yari yamuzanye no kuri liste Mateo Kovacic yarahari biba byiza urabona ko n'ubundi ariko ni match ashatse yazamurebera iminota oya ijyari ni iki rero ku ikipe ya Arsenal Arteta avuze ati tumaze iminsi dutegura iyi match tushaka intsinzi ntituje kunganya yirenze no gushyiramo akantu ko gutsinda ati tumaze iminsi dutegura iyi match dushaka intsinzi ntituje kunganya yibuke ko aheruka kurya ibitego Pep Guardiola nawe akavuga ati ndabizi Arteta turaziranye twarabanye hari ibintu ari buze yahinduye ku byagaragaye kuri finali ya Carabao timutagira ngo araza kuri ijyari n'ikirero kuri match Pep Guardiola reka muhere araza kuba ari Etihad Stadium Pep akina imikino yo mu kwezi kwa kane mu myaka nk'ini heruka ishize nako yatsinzwe match imwe ubundi ku kwezi kuri decisive kuri Pep Guardiola baramaje yavango no kanga kazuba kaba kakara oya niko yasubije aze ko azubize ibisubizo biri philosophique azubize ibisubizo biri philosophique aturi yo akonde natwe twadukona atuvuga akazuba ni kaka asubize ibisubizo biri philosophique gusa icyo njye namukundiye ni kimwe ni nacyo kintu kiri gufasha ikipe ya Manchester City kubona umusaruro turavuga aba defenseur central batarimo Ruben Diaz batarimo Vardiol ariko byibuze ubona ko ekipe yamaze kugaruka mu buringanire kwemera Abdelkadir Husanov arimo arakina neza cyane bushize harandi yaramufasha aramubwira ati jya gusuza abafana ubona bashimire nabo bakuri inyuma kuko umaze iminsi yitwara neza ariko Pep Guardiola murabyibuka akina retour na Real Madrid igishushanyo cy'umukino yari yazanye ni nabwo Pep yatangiye kujya adahengeka abakinnyi yahise afata umwanzuro kuvuga ngo ndajya nkinisha ekipe ifite playmaker kuva icyo gihe murabyibuka finali ya Carabao uburyo ya performance neza kuri match ya Liverpool yani Sheriki kuri match ya Chelsea nibwo twatangiye kubona noneho Manchester City yagira umuyobozi w'umukino tubona noneho Jeremy Doku na Antoine Semenyo akazi kabo ni ukuba beza muri cyagiye babonye ama espace vide ubundi abo bantu babiri ko nabakinisha aba yabaye consigne zitandukanye Jeremy Doku ni nk'umu playmaker ukorera ku ruhande uko we ikintu ashinzwe cyambere no kugumana umupira afite ubushobozi bwo kugumana umupira mu maguru ndetse akanacenga akaba yakorera ama espace ku bakinyi bagenzi be mu gihe Semenyo no mukise namwita ngo ni nk'umu mu mamodoka bamwita ngo ni umukopilote kwa kundi umuntu aba afatanya n'undi gutwara akuri hafi no muri rari kwa kundi ufite umuntu kwegereye ari umukopilote yanagufasha mu gutwara umukopilote wa Haaland akumenyera umuhanda kuko abantu benshi baraza gufata Haaland nk'umuntu bazi ko ari gutsinda ibitego bya Man City ariko Semenyo yabonye umupira aba direct cyane bamuha umupira yirukanka cyane ashaka izamu akaba yanashotera n'inyuma y'urugo rw'amahina afite icyo kintu cyo kugira amashoti ari kadire kandi abyara ibitego mu gihe bakagira n'undi muntu uba wihishe ngo kuri gatatu witwa Nico Rayri iyo bafite umupira kubera ko babizi ko Sherika kina agira amadeshe technique kubera ko akunda kuryoherwa n'umupira akagendana nawo ugasanga Nico Rayri aje gukuvuramo hagati mu kibuga n'ikindi kintu ngeraho ko abizi ko Bernardo Silva wegereye Rodri ntabwo ari umukinnyi muri combat physique wagufasha mu maduel mu kirere ntago yagufasha ni nayo mpamvu Nico Rayri muri cyagiye Pep atarafite undi muntu apeiringa wa Rodri yamukinishaga nimero 6 akazana Ryan ayitinuri kuri 3 rero icyo Samira asobanura abantu babyumve ntabwo Nico Rayri akina ya 3 yo guheza uruhande cyangwa gumeyo oya kenshi usanga yaba yabimukoreye wa mubiri Jeremy Doku araza kegera mediane harimo n'ikindi kintu ngiye urasamiri kukinasobanuye abantu bigeze no kukibaza Pep ko tubona ari uburyo Haaland wamuhinduriye imikinire udashaka ko aguma ariya mu maguru y'abadefenseri ngo abe predictable mu buryo bwo kumukina nibyo rashyira Antoine Semenyo umukinnyi arabyishimiye wabonye ko Haaland niyo batsinze yakina intsinzi y'abagenzi be n'ubu ngo baramwegereye rutayizamu wawe Igor Thiago ariko na pressure afite bivuze iki hari uburyo abadefenseri abakurura akabavana mu mirongo yabo cyangwa se mu byicaro byabo bigatuma haboneka espace vide ni nayo mpamvu Antoine Semenyo yafashe umupira aba direct ku izamu abayihuta abagomba kwitaganiza abayiruka ajya gushaka igitego ubona ko Pep cyo kintu uburyo bw'imikino byarakunze umupira akenshi ahita atanga ama assist kuko nawe amazi iminsi atanga agatera imipira bakayigarura aba Nico Rayri na Haaland bakayitsinda aho rero niyo Arsenal Arteta abantu bifuza ko azira Arteta ari ikintu kimwe kuri Kovacic twavugaga nibutse ko kuri match ya Chelsea yakinnye
ako match tuba tutayogeje hari igihe umuntu utabyibuka cyane match ngo yaje simba yakiye iminota nka 10 ndibuka ko yagiye mu kibuga numva yagize inyongera none numva Pepu yajyaga agira ubwabo bwo guperinga abakaseri babiri niyo mpamvu niko Gonzalez atahuriraga mu kibuga n'uwitwa Rodri Cascante ubu none afite uwitwa Mateo Kovacic yanakwegeza imbere uwitwa Bernardo mu gihe byabaye ngombwa urumana nafite Swadi n'uburyo yituruna byabyiza kuko arafite no kugira Mateo Kovacic Pepa bagize undi mukinnyi uzi imikinire ya Man City pressa mwiza cyane akora aragupressinga abakuri mu bitugu hanyuma wenda ku kindi kubijyanye noneho na defense ya Pep ubona ko ntigikunda guhera umupira inyuma basigaye banaga imipira mu mpande no bakajya mu yitwarana Sheriki ufite ubushobozi bwo kunyuza umupira ahantu hose burya garuka ku murongo w'abanye mu kibuga mo kabiri bakamuha umupira hakiri kare akamenya aho agomba kuza kuwutanga Sheriki n'umuntu ufite ubushobozi bwo kuvana umupira ku nguni imwe akawujyana kundi kandi bikarangira bubyaje mo assist nk'igitego yatsinze Chelsea ni umupira yakiriye awujyana ku mpande acenga abantu arongera kugarura inyuma birangira batanzemo assist Sheriki niyo elema ya mbere y'ingenzi Arsenal igomba kwirinda tukajya no ku ikipe yitwa Arsenal iri kubura ikintu cyitwa creativity mu mikinire yayo muri na minsi urabona irakina ibintu pe irahererekanya ikina ibintu wasoma nawe ukayibona mu mpande ngaho hirya abantu ni Madueke bande ba Martinez kugira abantu babyumve Arsenal Mikel Arteta yaragiye ashimirwa rwose ko afite defense nziza yego aba yanashyizemo urutare kuko akinisha abadefenseri bane central ejo bundi bwo yashyizemo abadefenseri baba centro bane erega n'ubusanzwe nuko none se Carafiori muri Bologna ni umudefenseri central urane bw'imoso rwo yarabyakire n'umwaxial iburyo Ben White yavuye muri Brighton bamuguze nk'umusantro ejo none yabyahumye kumira arashyira Christian Mosquera kuri match ya Sporting kuri kane na Mosquera nawe erega na William Timba muri Ajax niko yakinaga muri defense central noneho mu kubishimira Mikel Arteta asigaye asaba n'abakinnyi be muri cyagiye abadefenseri bari kudefanda kugaruka cyane gukinana nabo nibutsa za passe kuri Bournemouth ubushize kuri match ya Bournemouth bakinnye passe zisubira ku muzamu zisubira inyuma 38 witwa wazumvise kwizigira passe 38 zijya ku munyezamu uyu munyakongo wakiniye Everton bamwitana Yannick Borazi yagize atya ajya kuri social media bifatira ku ariko niyo post ishobora kuba yaragize abakunzi ba Arsenal benshi bagiye kuyisubizaho bavuze ati turi kumwe nawe ati yabaga Mikel Arteta arahangaha yakaba yareba Borazi yavuze ati ntushobora kubura equipe ishaka igikombe nka Arsenal ugakina passe zijya mu mpande muri defense nizisubira inyuma ku muzamu ngo besha abantu kushaka igikombe passes kuri equipe ya 11 kwizigira ya 11 ku rutonde urakina n'ikipe ya 11 ugakina back pass zingana guri ijyari n'ikiro kuri Mikel Arteta tutanaciye ku ruhande tutana